Sikhathi lesimatima kakhulu kubalimi bemoba labasendaweni yaseMasibekela maduze nemngcele waseSwatini esifundeni saseMpumalanga. Kukhuphuka kwamafutha etimoto kufike ngesikhathi lapho babhizi khona bavuna umoba wabo. Lokhu ke sekusho ukuthi kufuna babhadale kakhulu kudizili kude bakhone ukuthutha lesivuno sabo siyofika emshinini wekugaya umoba. Kufika eKomati Mill makhilomitha lamanyenti kakhulu ene lokho kwenta ukuthi i-transport isidurele kakhulu kwendlula lomunye umlimi lekasethude nalomshini. Siyakhala vele kakhulu ukuthi kwangathi uhulumende beyangasibukela njengebalimi. Lokukhuphuka kwamafutha etimoto kufika ngesikhathi lapho babukene khona netinkinga letinyenti. Sisawadzinga amaganda lamaningi kodwa nje kuwasebenzisa lamaganda kuthela idizili kulamaganda lamathathu ngeliviki besisebenzisa dizili lo ngalingana 23,000 rand ngeliviki. So ngalokukhuphuka kwa dizili ngiyacabanga ukuthi nyalo sitawubhadala boma 25,000 rand ngeliviki nje lilodwana. Kumanje balimi sebahleli emthandazweni ukuthi amafutha etimoto angakhushulwa masinyane. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eNkomazi eMpumalanga.